kedeteta. Ia faluha mi vai buat zo aya ya ita Yesu Keristo. Bafa umasi lo balangi ama. Bafa abusage hani amoni ia du. Sito bali berhuo bazi maakhe ande. Tehal muroi bazura gamai dola faza siwa. Ngawa sisara ilugi zi ubaso heda batahau ke wamododong. No ilau no monia fa atua ande fitu darunahe ni fofoe. No itaba gerebau bahatia nitaba beenia. No ifaruka nagu ande khenia. No ihau gemeza. No ifatengi zimanga gazi ono alawe babukau niniha. Bamreke hilim panua aniha zadeletete yamoi padae imane bazavotete mitabu mi age ande khegu bami bandu nagu ande ni farukabu mi beheli baletede ande ba auri ami bami terelala baboto batete irugida mangande ita bawe badado wiro mangahana mongrasi rau ke bazi makhandre menote hege ke maso aya kinete si mamatalui omuso dedema bano fonraga da aga da romalimo menomaruki nomomo ba ufurah da aga ena atu da aga tanafuna hede ke maso aya o masigama fododomo da romalimo iya duhu. Shalom. Ama ina ni o masih ba khazoaya bangaluo migu malkhande o muso sibai de da fondugi ngaluo malkhande me inota sisohi ya ia fanurate hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Hewa aimi obi mufalwaya iya babagina tesiso ya ita andre sebagai masyarakat bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, omuso dededa batasuno zo aya meno ite hege kheda fito ngafulu asiwa fahe no musindo no merdeka Indonesia merdeka. Maghande ya mainan yo masih taimigu khedaya ia da filendua furi trinitatis o wawasi bai dededa bahalewo lo walangi sinoi faluha ita bangawale lalawa aurita bahalewo lo walangi sisama satelu baheda zamasana bawa aurita bah ngawale ni era-erada balume do manusai ama ina khedaya ita samati baga ngobulo ada bazi sambu-sambua osalimisa ama ina ni omasil bah zo aya bahasa balu pa omasi zo aya da kheda le ilulu ita le itehege i eroge ita berengawal hade yani falwada ikau ni ita simane fo gauni nia ande bazi notabaso ya ia ni sura gamai dolade amai dolande amaina no ni sura ia da ono selomo ande enoni zo aya safenu fa atua bazi sofa aboto badede Selomo andre ita desai gozurania banrono Gizraeli ena usokhera bo amuata fa atua fala ilaha dia ia zomasi lo balangi bangabala hadia ia ni falwara bamo hita de goizura andre ena dozi samati la falua hadia ia zomasi lo balangi ilwahania la eroga
Zohoro lowalani. La eroge babalutete. Heda mana desa zura ande ama ina ni omasio bah zoaya. Ande bazino isura ama idola ande man isura zelomo ande. Natabaso bazi sambua faza siwa ande ba usinya da fatomesa baba atua-tua. Fogauni baba atua-tua. Ina uniha la iroga baletete. Hana soga izodenisi niha baba letete. Ba iwa ibadah amaina daedania ni tuna-tuna ande fogauni ina tola sambal ita ande atua-tua ita funa lowalani. Boi sambetete. Ube sito bali ni tengeni bazino tabaso ande yaya dalu fatomesa. Hadia saai natarongo ni fotei fatomesa ama ina si soba bangira-ngira daya iya dalu undangan ya. Fogauni ohuloa ma obasa. Samalua fatomesa tatumana hadia ia zinanya soguna bagi nete da ifaana. Ifaana zoguna. He soguna banahia. He soguna bani a. Basoguna bani batu. Sebanya iza sese bawa aniha. Ni ilada. Bazi fasui dan alafote fatomesa. Sabelo ebuan ifaana. Ia delsai kubaha. Fotei konsumsi. Irege oya dania ni hagain ala fotei seundangan ande. Ma ogo ya gini hai tare zimoni. Hana sogi ateguraha. Ba itare gi mangira ni hana sogi ogo ni dao si tenga undanga si so mena la soguna. Ba i tuneseo akonya ni hana mo iya. Anda berada ama ina ni omasil bahzo aya. Sama lua fatomesa ande. Sotoi fa atua-tua. Ni hasiso fa atua-tua ande ama ina. Ni falua nia. Ihauga wawo angeraika. Hadia ni falua nia. Ina utobali fa omuso dedenia. Hadia ia ni faluania ena utobali fa omuso dede zanurasi. Iregile saya gelenia mamalua fatomesa. Baniha gaisa urasi mauraha ba maguna hera ve amaira ba murasi ya. Ama ina ni omasia bahazoaya Sara sinomu faana khada sito balik tuho imane badao mitibo balatede bamiter lala wa boto baded Sara no ifaan zoguna fa atua-tua. No ifaan zoguna fa atua-tua. Ta ila daw migi bangabua si Sara basi dua. No ilaw no monia fa atua-tua ando fitu daru nahi ni fofoy. No itaba gerebau bahadia nitaba bunia no ifaruka nagu andehenia no ihauge meza. Ama ina ni omasi bahazo aya. Badata ila fama ane ande amaidola omo ni fasino. Banata faigi gei hadia huo Yesu afuriata mifawo ia bahili baniha solo sinoma monrongo uhunia anda amaidola omo ni taru bazokara ira ni hasatua-tua da ramai ilau angi ilau bade bale atutu hana no aro nahanya nia simana ita ama ina babe asuda khazokaya nasehi gama khaita da khlobalai banosa tua-tua ita dawa iwau Selomoande asese labe ia
baba mahal irauno na măi baba ngalui sekolah mafa atua-tua beritawa atua-tua baba ngata ufilo balani ame dola faza sara ya tifito ama ina ni omasio bakhazo ay badala sundra ba atua-tua niha baba ngata ufilo balani tenga si bai ber na oya sekolah iter na anau dunia saai beroya gelar na igebuan nilai nia tengah tetapi beretawa atau fanga taufilo wala ataufilo wala bani falwamo ogorofi zilesehi amoni enda uge bahau gagama haitamu funalobala andeniha si sofa atau tua zamalofa tomisa ande ni falwania hadia ia ni launia i hauge i angeraige enae beiteu aya de lobalan bahni ada dozi samono ada dozi sanil omuso de bafaluha ge ira wa atua sio tarai wa atua sio tarai lobalani ba khania ama ina ni omasi e ba khazo aya data tema zino ifaano hadia ni faano zo aya bakhota ifaano dodota erona inuto pumede ya khota data tema baita oya ozito bali alasada roda daladanya ba itema lida bangawasi dua mitibo walu todo ba mitero lala ba aboto ba dua no ikau ni ira fatu atua haiwa ubada o ifatingi zimangagazi ono alawe babu kauni ni hafundeki babundeki hili banua ani haza dulu todo ya mui bada bai mane baza betodo mi tabu mi aga ande hebu ba mi badu nagu ande mi faruka ama ina ni omasi ba khuzo aya no ikauni hani hazo kauni sino mama ana ande dozi ita ama ina ni omasi ba khuzo aya amai dola doa da Yesus wida ana itera tedoda meibe duma dania ia ni wa nia bangabua sarairu gizifele efa sura matai ko faza 20 arua amai dola Yesu ia wa no fahili ira banozo rugo anda ni hasama walu ononia fatingi tingi nia bazino ono gini kauni balemo ba ifuli ifateni balemo ira ama ina amai dola da ikauni ita ifalala babo kauni ifalala baba me esitobali omusora dede fondara dede fangaro dede ena umela onrasi dozi ita notona ifaano ngabalo hadia ia zokuna khuda soai notohuna iila hawisa lala nitroda balala mati bahani bahlu zinengi fazali mangawasi 20 asil ya sehibolo bahlo walani moroi babolo obania ama ilan yo masil bahzo ai ada dozi ita ia sotudo ita ia sadele tudo ita fogau ni nya khuda ikau ni ita ero na ina tengalumiku ikau ni ita na ina te ero ngaluo lawa usupina bahadiala lagu gau ni nya tana bo khuda boita be ego tututa tatehego gina tuda tatehego gira erada tatehego zisokhuda batatehego saai wa awita hadia zino ifalofa atu ane
Fundegezi serhi sino ifaan ibe. Fundegezi serhi sino sokenia i be. Ya simanu itagoy. Hatia ya zino ibe i amala gehuta. Baya tafuli sumanenia. Baya tobali gei famola khemenia baba aurita. Ina ama ina soto ita. Ina aurita. Ya iya ni wa nia bangawasi na ande. Mi beheli walu tedo ande. Ba auri amin. Ba mi terlala wa aboto ba tedo. Satua-tua ba tau ba ero gezilsai. Si mana ia amaina ba samu tedo ba mo fenu ba le i ata ufi hadia ia. Misuranya da ba faza filezi. Kaza fili ufa marua fili on. Ia itolo ita soaya pada romalinia andre mangadrita. Mafuli masu gedede mafunau amani amuni. Menote hegehema mafudondo montaromali. Tologa soaya ena esatu na apa. Bangan herlalas somasin rogo anda. Iyo taraita irugi bazil aitu. Iya tuh. Shalom, merdeka.